half of these numbers do not report. Imagine, more than half do not. So inamaanisha kesi ambazo zinaletwa ni kidogo sana. Na hapo ndo tutalaumu polisi na watu wengine, lakini usipoleta ripoti, huyu mtu atashikwa aje? Matogoretio ni MCA wa Nairobi ya Muburo Esther Waithira makinyitanira na aikari agoko thigari bamwe na amwe arugamiriri rubonge-ini rwa kuruirira iboto cia ciana. Ngwataniro ya mawakiri atumia FIDA ni mathingireirie kubeago riboti cia uhahami mathaini mare magereire na kunyitanira niguo gwikia ngono aria maratabania cieko ici cia magigi. Tuhakikishe ya kwamba ukiona mtu anajaribu kunegotiate mambo hiyo, kataa, mzazi kataa. Kama utakataa, hiyo mambo itakuwa rahisi na tutaendelea mbele. Bede ya musemanio yo Waithira augite ni gutigirira aria marahamo ni mona kiboto riri OCS Mohamed Nur oritie aikari kunyitanira niguo kunina cieko isikie. And that is why nimesema nataka kutembea hii safari na wazazi ambao watoto wao wamedhulumiwa. I want to encourage them. I want to go with them to court. Nataka niende kotini na wao tupambanie wapi? Huko. Kwa sababu haki ya watoto lazima ipatikane. Hii mtoto baada ya kuwa traumatized, baada ya kupewa haki yake, mtu amepelekwa kotini. Huyu anarudi kwa ile environment, watoto wenzake wanajua amefanywa nini? Amenajisiwa. Itakuwa ngumu sana hiyo mtoto kuishi hapo. Obo abitha mafida ni moete kanya gaka kuthomithia muingi maundu megie uhahami wa ciana na kumatariria makinya maria mabati gutacukia niguo kugacirithia kiboto na njira iria yagireire. Ukisikia mtu kwa kijiji chenyu amefanya kitu kama hiyo, mripoti, pigia simu FIDA, tutakuja hapa kumsaidia huyo mtoto kama mzazi wake hataki kumsaidia. Sawa sawa. Gelibotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Murithi. Tugithie na mbere, Minister Woremi Mutahikagwe ni okereire aria mareingĩria mirurungano-ini ya mbeu njithi guthoga thayo wa kui na kuiya indo cia muingi. Ona thengia wa kuga a Kenya mari na kihoto gia gutabania mirurungano ya thayo bururi-ini, Kagwe ni amenereirie kuongerereka kwa waganu wa wici wa indo cia muingi uria uthiite na mbere na kuongerereka hindi ciothe kuri na mirurungano. Aritio thutha wa bataraitha na irio nyumu kuiyu kuma thito-ini ya irio nyumu hindi ya mirurungano mwena wa Maua guku ni kaunti-ini ya Meru. Juzi tulikuwa na NCPB pale upande wa Meru ambao mlisikia vile mambo ilifanyika. Jameni, hiyo sasa hiyo ni ugaifu. Na ni lazima tuseme vile ilivyo. Hiyo sio mambo ya Gen Z. Musidanganywe ni mtu ati ni watoto wenu ambao walikuwa wana demonstrate, walivunja hiyo kitu Maua, walivunja police station. Sio watoto. It is not our children. It is not our children who are doing those things. It is not the Gen Z demonstrators who are doing those things. These things are planned by criminals. So we need to be also vigilant as citizens. As citizens of the country, we also ought to take citizen responsibility and protect what we have so that we don't lose our livelihoods and so that we don't lose, we don't destroy what we have got in our hands. Demonstrations ni sawa, hakuna, it is protected in our constitution. That is fine. But people can demonstrate nicely without a problem. Na warumiriri a kiama kia DCP kiria ni Rigathi wa Gachagua na aria matanyite kuhuranira iturwa ngurani kuma kaunti-ini ya Kiambu marakaya kwagagio na kunyarirwo na kwenderio guoya ni aria mari thirikari-ini magikuruhanio na gubanga na kunyita itemi mirurungano-ini kana mururungano uria wirigite kuhanika na gucungereria hathara nene. Amwe marauga matirakoma micii kwao magitigira guikio ngono, no makauga matikuguoyohio na ni meguthie na mbere gutetera kihoto kiao toria Charles Gikuga wa Kariuki aratariria. Arumiriri ya kiama kia DCP kuma kaunti ya Kiambu na aria matanyite kuhuranira iturwa ngurani na kiama giki ithurano-ini iria ciukite macemanĩtie kumanĩrĩria na kuriranira magikaya kwagagio ni thirikari guku magikuruhanio kunyita itemi na gubanga mururungano uria wirigite na gucungirira uthukangia na hathara icigo-ini ngurani cia bururi. Harambe. Kwa hivyo usijali kama umeshikwa, that is part of leadership.
Na kama wewe sio kiongozi na kubali kushikwa, basi wewe sio kiongozi. Lazima uvumilie na utokee, kwa sababu hii kitu ni chungu lakini tamu. But now you are misusing that power, using the criminal justice system to annihilate us and to ensure that we are not progressing the way we should. Matariirie uria mendeirio guoya na kuguoyohio kumana na murugamo wao wa kurumirira mutongoria wa kiama giki kia DCP Rigathi Gachagua, makiuga maratitikithio murigo utari wao. Tumerudi kwa enzi ya umwagaji wa damu. Tulimwaga damu tukitafuta uhuru wa nchi yetu. Tukamwaga damu wakati wa President Moi. It is very very sad kuwa tunaweza rudi hapo tumwage damu tena tukitafuta uhuru wa nchi yetu for that time. Nikumaanisha kwamba hatutakuwa na generation. Tunataka kuona wamama hata wenye wako bunge saa hii wakitetea watoto wetu. Hawana kosa wamefanya kikatiba. Amwe atongoria matariirie uria mataraikara na thayo cikaro-ini ciao, makiuga ni mararumirirwo ni andu mataramenyeka, no makahoya thirikari kwaga kugera ngero na kuguoyohia aria maikio ngono. Hii maneno ya ku-abduct watu sisi tunasema ikome, and let's not fear, ndio. But the law says ukikamatwa you should be produced in a police station within 24 hours. Hii ya watu kupatikana kwa mitaro, I think that is taking our country very bad. Usipojiongeza pumzi wewe, nani atakuongeza pumzi? Hakuna, si ndio? Tujiongeze pumzi. Mucemanio-ini wao no maririirie ciegie ithurano cia kiama giki guku makiaririria mutaratara wa uria magathungurura atongoria aria makahuranira iturwa na kiama giki, undu umwe na ngwataniro cia ciama iria ciumbite mung'ethaniro kwa ihinda riri. The party leader alisema nominations will be free and fair. Jago is his friend, hiyo ni urafiki, ni tofauti. Kukija gavana mwingine mtawekwa tu kwa sahani, kwa plate, kwa nini, kwa box, na yule ataingia akiwa mshindi anaingia na simama pale. We can't have it unless this party is as strong and as powerful as possible. That is the key. Hiyo kuifanya powerful. Hata kama una pesa, chukua rangi, paka mawe ama ukuta DCP na weka jina yako hapo. Hakikisheni ya kwamba tumeondoa wale maadui wengine na tumechukua hiyo viti. Kwa hivyo jukumu langu ni moja peke yake, kuhakikisha kwamba viti 60 za Kiambu zimekuja na ma-MCA na ni nyinyi. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Kuma kaunti-ini ya Kiambu tuthi nginyagia mwena wa Nanyuki kuria huri biacara tauni-ini ya Nanyuki matafanitie giikaro kia mwanya na maabitha o gitiri gia gwetha njira cia kugitira biacara ciao hindi ya mirurungano. Maugite mirurungano ikoretwo ikiingirirwo ni ici na macungiririo ni hathara nene iria nio matigagwo making'ethanira nayo. Mwandiki witu wa mohoro Githui wa Wairimu kuma Laikipia ena ndeto eno. Maharibiko na uharibifu wa mali. Ojoria ya maugite mirurungano ikoretwo ikiumwo thutha ni hathara nene. Baada ya maandamano mawili ambayo yamekuwa hapa katika Nanyuki town, tumeona uharibifu mkubwa sana wa mali ya kibinafsi na pamoja na mali ya umma, na hatungenyamaza kama wanabiashara. Mekorete handu haritu ni amu thegia yao gutia kihoto kia rurungani. Mirurungano eno ikoretwo ikiingirirwo ni aici, na kwa muhano mururungano ria wiriga Nanyuki ni kwageire na hathara ya makumi ma mamilioni. Twenda kuga tutire na thina na maandamano me peaceful, na turenda makoro mena mathaa na kuria megwikikira. No kaundu karia very important ni ati gutire kindu kia mundu kiagio ni guthukio. Hathara ire yathire Nanyuki ndi yanyihiire milioni kindu 10 na kindu, tondu nduka nyingi ni ciabunjirwo na guku rugongo, tondu thirikari rire yakabire mwena wa Kianda na andu aria mokite mahanyukire na guku koguo alipata potea. Todo it is expected one muciari niwe mugima, it is expected muciari niwe una ugi muingi, it is expected muciari niwe wina experience nyingi, na niwe ofati ko guide mwana kungigakinya handu ati muciari ni muokanira ciana na muturaiguana ri
There is no any other way of looking at it. You must have failed in your parenting. You must have failed in your responsibility. Moritia rurugani aria matari na itanya ringi mamenyanage niguo kuiga aici kuraihu nao. Riu ni maraiyete nginya peace ukona arume mena kuja maiyete peace. Tutire tuona maundu ta macio na tondu na mundu rume ndoe kuria gukiendia peace ri ona ndamenyaga nginya mbeca ri riu turona acio ni goons. Mbeu njithi magikinya hau makinyite ri ni kuigua maraigua kana makona kana mageciria ati matiratongorio na njira ĩrĩa yagĩrĩire na thirikari ndĩraruta wĩra na njira ĩrĩa yagĩrĩire. So thirikari nĩyo ĩgondereire wĩra-inĩ wayo wa kwaga gũtwarithia maũndũ na njira ĩrĩa yagĩrĩire kana kwaga gũtongoria na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Nake kamishna wa Laikipia Onesmus Chatha nĩaheanĩte mwĩhoko atĩ maobitha a borithi matiĩreka rĩngĩ biacara gũthũkangio. Sisi tutalinda mali yao kwa vyovyote vile, na ule ambaye anataka kujitokeza kuja kuharibu mali ya wafanyabiashara na wananchi atapambana na mkono wa sheria. Tutakutana nao wakijaribu kuharibu mali, tutawashika na tutawapeleka kotini na tutawadhibiti kwa vilivyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nĩ ngatho mũno Gĩthui, na thutha wa riboti ĩyo hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma matemo. No ririkana wana Ciehanda thaa 1 na thaa 3 mũndũ gwĩtwo Gĩcimo Joseph nĩgũkorwo agĩkinyia hana nĩgetha akorwo agĩkũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa ũrathiĩ na mbere na kũharĩrĩrio kwa Inooro TV. No niĩ tũgũcemania mũthenya wa rũciũ mohoro-inĩ ma Inooro hwaĩ-inĩ na Inooro thaa 3 gĩkwendithĩria wikendi njega. Njĩtagwo Wambui wa Macharia.